Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala syahra Sya'ban ala sairil syuhur kafadli nabiyhi ala sairil anbiya. Wa faddala syahra Ramadan ala sairil syuhur kafadlihi ala ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن أحبه أما بعد فأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقاه وقدموا أعمالكم لدار الآخرة تجدوا عندها فوزا ونجاة هو الله سبحانه وتعالى يقول بقوله يهتدي المهتدون وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب صدق الله العظيم. Semua puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melebihkan bulan Sya'ban di atas bulan-bulan yang lain selain Ramadan, seperti kelebihan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas nabi-nabi yang lain. Dan Allah SWT yang telah melebihkan bulan Ramadan di atas bulan-bulan yang lain termasuk Sya'ban, seperti kelebihan Allah di atas segala hambanya. Selawat dan salam sama-sama kita pohonkan kehadirat Allah SWT untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya serta tabi'in, tabi'in dan semua ulama yang muktabar. Kaum muslimin, para jemaah Jumat rahimakumullah. Kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban. Tanya kerana di bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban nyoto dengan Ramadan. Jadi Allah Subhanahu wa taala gepelebih bulan Sya'ban karena tahu dengan Ramadan. Lagi gepelebih oleh Allah taala umat yang tahu dengan ulama. Karena tahu dengan ulama, maka pelebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pelebih bulan Ramadan yang akan datang. Di atas bulan-bulan yang lain termasuk Sya'ban. Nyan bandingkan ji lagi lebih Allah di atas hamba. Kaum muslimin, para jemaah-jemaah sekalian, mari gedanyo meningkatkan ketakwaan gedanyo kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulannya. Karena pada bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala getingkatkan nilai ibadat gedanyo. Lebih daripada bulan yang kau ikut, iaitu bulan Rajab. Pada bulan Rajab, pahala ibadat kitanya 70. Dari 1 sampai 70. Kemudian bulannya, iaitu bulan Sya'ban, 700. Pahala ibadat kitanya. Kemudian bulan Ramadan tu 1000 1000. Bulan Sya'ban 700. Perahlah Allah Subhanahu wa taala pada surat Asy-Syura
Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih. Barang siapa yang menghendaki pahala di akhirat, saya tambah baginya pahala di akhirat. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami beri untuknya di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan tiada baginya di akhirat daripada bahagian. Kaum muslimin pada jemaah-jemaah rahimakumullah. Dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. So yang perlu pahala di akhirat. Nyalung tamah kepada Allah taala. Gebi pahala di akhirat bahkan gedama. Dan so yang perlu keuntungan di dunia, kamu bi kepada Allah, lombi di dunia. Orang yang perlu dunia mentang-mentang. Biasa aja yang perlu dunia mentang-mentang ialah orang-orang yang hana beriman. Tapi nasib orang yang beriman yang perlu ke dunia mentang, akhirat hana pakoi kan. Dunia tak ada berdoa untuk dunia. Usaha untuk dunia. Ura malam usaha untuk dunia. Jadi kepada Allah Subhanahu wa taala, so yang perlu pahala di akhirat, pahala untuk akhirat. Yang kepada Allah lung tamah. Kan megubi pahala untuk akhirat kita mah. Yang ke lagi pada bulan Syaban. Pahala ibadat katanya di bulan Syaban lebih daripada bulan-bulan yang lain. Monya di bulan Rajab pahala di 170. Di bulan Syaban 170. Ketingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan teman rayuk lam. 1,000. Lagi pahala di Madinah 1,000. Kaum muslimin, para jemaah-jemaah sekalian, alinin tahu yang perlu keuntungan dunia mentang, akhiratnya hana mau tahu. Oleh dunia mentang, perjuangan ganyan untuk dunia, doa ganyan untuk dunia, kesibukan orang malam hanya untuk dunia. Yang kepada Allah Ta'ala, so yang perlu ke dunia, lonjok di dunia. Tapi kerana dunia mentang yang diperoleh akhirat hana ipakau, akhirat hana tingat ji, maka kepada Allah Ta'ala, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Hana bagi orang yang di akhirat bahagian tengok. Hana bahagian di akhirat. Maka oleh karenanya kaum muslimin, para jemaah-jemaah sekalian, gedanya sebagai orang yang beriman, maka gedanya harus tak utamakan akhirat. Dan bila gedanya tak utamakan akhirat, yang dunia mutemung, akhirat mutemung. Kaum muslimin, para jemaah-jemaah sekalian, pasal bahawa Rasulullah SAW gedanya mbak sahabat-sahabat ni. Udahnya oleh Rasulullah, atadruna lima sumiya Sya'ban. Ditanya oleh Nabi bak sahabat, Nana tepu hai sahabat-sahabat lun, kepenan bulannya bulan Syaban.
Jawab oleh sahabat-sahabat, Allah dan Rasul yang lebih tepa. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, li'annahu yatasya'abu fihi khairun kathir. Karena mencabung-cabung di bulannya kebaikan yang yang kerja kepenaan bulan Syaban, karena mencabung-cabung kebaikan yang di bulannya. Di antara lain yang ke pahala amal ibadah katanya, ditingkatkan oleh Allah Ta'ala dari 170 sehingga bangkai tambang bulan Syaban jid meningkat jid ke 170. Ditingkatkan oleh Allah SWT. Maka oleh karenanya hadirin sekalian, mari kita tengok tak peraya, tak hormat bulan Syaban. Ibadah hormat bulan Syaban dengan tak tingkatkan ketakwaan katanya ke Allah SWT di bulan Syaban. Dan dengan tak tinggal segala but-but yang gemurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak melomba-lomba untuk tak kerjakan but-but yang mentemung kelebihan daripada Allah SWT pada bulan Sya'ban. Kaum muslimin, para jemaah Jumaat sekalian, Rasulullah SAW berakhir bulan Syaban yuh mantang udip beliau ke khutbah, ke pegah tentang fadilat-fadilat yang di bulan yang akan datang, yaitu bulan Ramadan. Berakhir bulan Syaban. Itu kepegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas qad adhallakum syahrun azim. Wahai manusia, kepegah oleh Rasulullah, sesungguhnya telah dinaungi kamu oleh bulan yang amat besar. Kaji naung kata, arti jika tahu dengan kata kepada Nabi, bulan yang cukup raya. Dah bulan yang cukup raya, iaitu bulan Ramadan yang akan datang. Yang hana tripli katanya akan merompak dengan bulan Ramadan. Dan antara lain kepada Rasulullah SAW, ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama lailihi tatawwu'an. Diwajibkan oleh Allah SWT puasa pada siang harinya dan disunatkan untuk mendirikan malamnya dengan berbagai macam jenis ibadah. Nyawa kepegah oleh Rasulullah SAW. Panjang kepegah oleh Rasulullah sehingga kepegah fihi lailatun khairum min alfisyah. Di bulan itu ada suatu malam, yang suatu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di bulan Ramadannya nak sabuh malam, yang sabuh malamnya lebih ged nibak 1000 bulan. Kan tadu dengan 1000 bulan lebih ged nibak 1000 bulan. Dengan arti siapa yang ibadat kenang pada malamnya, maka lebih raya pahala daripada ibadat 1000 bulan yang kan malamnya.
kaum muslimin, para jemaah Jumaat sekalian. Kemudian katanya mantang di bulan Syaban. Jadi pegat persiapan katanya untuk menyambut kedatangan bulan yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Kemudian pada 15 Syaban, ya amal ibadat tahunan katanya upoi. Buku amalan katanya amalan tahunan upoi. Gantau dengan buku amalan yang baru. Gantau dengan buku lembaran baru. Jadi amalan tahunan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malam nisfu Sya'ban nyan pi nyan raya tat fadilat je. Maka oleh karenanya katanya dalam doa pada nisfu Sya'ban dalam kepada Allah Subhanahu wa taala selamat iman dalam kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tunyan bergebila Allah taala katanya tetap dalam ibadat dan bergebila Allah katanya selamat iman tanpa mati. Jangan berdoa. Kemudian hadirin sekalian, Allah taala kepampun mandum dosa-dosa hamba ke. Tiji dosa yang ubud-ubud. Ada ubud punya kamu sampai kadang kena peduk ton tertepung. Kepumuah kepampun oleh Allah SWT malam nisfu Sya'ban. Pampun mandum. Asa yang beriman ke Allah dan Rasul mandum pampun dosa. Walaupun dosa-dosa ubud. Kecuali yang hana kepampun oleh Allah, nyo nasi kurang boh golongan manusia. Yang kurang boh golongan yang ada ilmu doa pula pingkui bak malam nisfu Sya'ban. Ya Allah han kepampun dosa orangnya. Sehingga le orangnya ditinggai buat yang tengah hipobuatnya. Taubat bak Allah SWT bibit taubat. Tak ada mantu kurang bawah golongan yang hana kepampun dosa illa mangkana sahiran. Kecuali tukang sihir. Tukang sihir. Yang tukang sihir ya nak kepampun dosa oleh Allah bak malam nisfu Sya'ban walaupun kurang lain mandu kepampun. Tukang sihir nak kepampun. Illa mangkana sahiran. Au kahinan, atau orang yang mu'ilmi jin, orang yang pelara jin, orang mujin. Ya nak kepampun dosa oleh Allah. Au akilan riba, atau orang yang pajuh riba. Orang yang muamalat dengan riba, orang yang bertransaksi dengan akad riba. Ya nak kepampun dosa oleh Allah malam nisfu Sya'ban. Jadi ribanya berat. Riba. Dan Allah SWT cukup bengih ke riba. Tapi le kitanya jino, le kitanya yang terlibat dalam muamalat dengan riba. Le. Termasuk yang tacok peng-beng. Cok beng-beng. Ya nak khilaf. Cok beng-beng. Untuk pegat nehun, modal pegat nehun. Cok beng-beng. Untuk pegat rumah. Cok beng-beng. Untuk modal usaha. Cok beng-beng. Untuk macam-macam bisnis. Yang berat. Dan bayar tak ada taubat. Dia yang menyokak kenang peng riba yang kapa ya. Taubat. Kemudian au aqil walidan au musyahinan yang nak buang dosa. Musyahinan orang yang
Membungeh-bungeh sesama Islam. Orang membungeh-bungeh sama Islam. Karena masalah bacut, maka membungeh-bungeh tanpa hangget. Pulam yang kala kadang beda pilihan, beda partai dan sebagainya, maka membungeh-bungeh, mendendam-dendam, hanya musyahinan. Jadi beda pilihan ke beda, yang kitanya tetap sesama Islam tetap harus terjalin hubungan silaturahmi lagi biasa. Di baik tanpa musyahinan, baik tanpa membungeh-bungeh, mendendam-dendam. Mudbina khamrin, ada orang yang tetap pada minuman yang mabuk. Baik arak atau sabu atau pupuk lain, pokoknya yang mabuk. Galak yang mabuk-mabuk. Jangan nak ampun dosa Allah. Musirran ala zina, orang yang berkekalan di atas zina. Berkekalan di atas perbuatan zina. Wate tak lek leh nyan ka gemubut, ka geceri perumah dengan tak lek leh. Kemudian dalam hukum kahanjit lemo minta cara. Jak batengkunya, jak batengku je. Bila hang getim cik putu bay amplop mengak getim polom daluk le. Yan orang yang berkekalan di atas zina. Nyang ampun dosa Allah. Aqil waliden, orang yang durhaka kepada ibu bapa. Atau Firau yang mantang yang tidak kagua ba Allah Subhanahu wa taala. Ayah yang kagua ba Allah, na tinggai mak mantang ganyan derhaka kepada mak. Nyanahan gempa pun dosa ba 15 Syaban. Awin namam, ada orang yang mengadu domba. Orang yang putuna agap mai habah hinau kedih lam karu urun tagaji wap haba gak nyan ba nyan pi malam nisfu Syaban hana ampun dosa au qati'ar rahmi atau orang yang kehubungan silaturahmi sesama Islam dan ketujuh buah golongan hana ampun dosa. Fa inna haula'i la yughfaru lahum hatta yatubu wa yatruku. Maka mereka yang 7 buah golongannya nyanhan kepampun dosa oleh Allah Ta'ala hatta yatubu, sehingga mereka bertaubat dengan sebenarnya, wa yatruku, dan meninggalkan perbuatan yang tersebut. Hana ketaubat betul-betul dah hana ketinggal buat nyan hana kepampun dosa oleh Allah Ta'ala bak malam ni 10 Syaban, walaupun Allah kepampun dosa ke memandung orang Islam yang hana persyarikat Allah kepampun menung orangnya hana kepampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin para jemaah Jumaat rahimakumullah, maka oleh karenanya mari katanya tak tinggal buat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bab bulan Syaban mulai bulan Rajab pun katanya harus hormat Rajab, karena Rajabnya bulan haram, bulan Syaban kan bulan haram. Tapi geyu hormat, geyu peraya bulan Syaban, karena bulan Syaban Allah akan pemulia bulan Syaban. Maka gedanya tak peraya dan tak hormat bulan Syaban dengan baik tak buat yang dilarang oleh Allah Ta'ala bab bulan Syaban dan tak tingkatkan ketakwaan gedanya di bulan Syaban. Maka berarti gedanya kata hormat bulan Syaban yang gepemulia dan gepulebeh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para jemaah Jumaat sekalian, mari sama-sama katanya terhormat bulan Syaban. Mudah-mudahan gebi umur panjang li katanya li Allah
merempak lam dengan bulan Ramadan ni baktunnya. Mari katanya memandum dan tingkatkan ketakwaan katanya ke Allah Subhanahu wa taala bak bulan Syaban. Karena orang yang takwa ke Allah, orang yang lebih takwa ke Allah Subhanahu wa taala, orang yang ke semulia-mulia orang di sisi Allah teman di urau kiamat. Karena pegah kera oleh Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah atqakum, yang lebih bertakwa di antara kamu kepadanya. Kaum muslimin, para jemaah-jemaah sekalian, lu rasanya mentang janjil untuk petuh dalam kesempatannya. Mudah-mudahan bejit ke pelajaran. Pertama bagi khatib sendiri dan bagi seluruh para hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati Allah. Terima kasih hati segala perhatian dan lokemaah ada kesilapan dan kejanggalan. Mudah-mudahan kita mendum di bawah lindungan Allah SWT pada bulan Syabannya sampai teruk dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi faddala syahra Sya'bana ala sairi syuhur kafadli nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sairil anbiya. وفضل شهر رمضان على سائر الشهور كفضله على عباده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقاه وقدموا أعمالكم لدار الآخرة تجدوا عندها فوزا ونجاة. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم صل على محمد سيد الكائنات وصل على محمد ظاهر المعجزات وآله وصحبه وسلم عليه تسليما كثيرا. أيها الناس اتقوا الله الجليل الجبار الودود ذا العرش الكبار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين واقض الدين عن المدين وفك أسر المأسورين ووسع على عبادك المقلين وتب على العصاة والمذنبين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وانصر عبادك المغازين المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. وكن اللهم مؤيدهم وحافظهم وناصرهم وامحق بهم الطائفة الدجالين الكفرة.
اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم واجعلهم أولادهم أموالهم غنيمة للمسلمين يا من بيده أمر العالمين ولذكر الله أعلى وأكبر. صف. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم رب الصلاة سيدنا sah, tepat dan rapat. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها
ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين
وانصر عبادك المواسين المجاهدين في سبيلك في فلسطين يا رب العالمين. وكن اللهم مؤيدهم وحافظهم وناصرهم، وامحق بهم الطائفة الدجالين الكفرة. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم، واجعلهم أولادهم وأموالهم غنيمة للمسلمين يا من بيده أمر العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا. أشهد أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد رسول الله إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا محمد سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. تقبل الله منا ومنكم تقبل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل